Amasa in clear tu le ngai thatu zong te engkimral te colony channel chuan chibai ka buk chewa dus ana sang ber kalan bok cheu ole tun chuma chuan nimin ni som thlani sang ni somni panga thotan nia khan Chhingchhip tuila na pipe ruk bawni awangin Chhingchhip thanai ten Hualtu khua kong andang ping mia mai ani kha amai ro chu damlo tele school no pangero kong andan pin hian a huam lo thungani Hetila hian ruk ching misual kem te awangin Chhingchhip koten tuilama nasatakin harsatna anto pha mai baka Hualtu khua no pang Peter putar nu le pa le thalai te poin antor pha he boina hi sarkar thunei tu ten an hriat ve le amuna thenghalin Hualtu khotlang hroi tu tenen in biakna an nei zui ngal ni kha voin ni som pakhat thlani sangni somni panga thole nia chuan Chhingchhip le Hualtu khoten inremna an siam theita a alomam hle ani chu an inremna thu chu bengwan ani wisin aron ti chuak theita a chu kan ngai thla ho don ani tuna ilongai thlang u Chhingchhip le Hualtu in inremna siam Chhingchhip thalain an khotuila na ti chetini awanga Hualtu khokong tukin ni som pakhat thani sangni somni panga daru ka tanga andan chu tlai dar nga khan ti topani sarkar thunei tu thriat puina a inremna zia ani nuwa Chhingchhip thalai te chuan Hualtu khokong andan hi anti topa inremna hian Chhingchhip joint VCIO in molpui VCP le Hualtu VC member 10 ming anjiaka hriat pui tuwa magistrate duty joint YMA Chhingchhip le Chhingchhip thalai IO ming talanani tarlan to angin Chhingchhip thalai te chu an khotuila na pipe abo thina wangin tukin daru ka tang khan Hualtu khokonga an duty a veivak turan dang zirlaino pangle damlo te ero dan tura ti in huam lo thung Chhingchhip atanga bengwana thudon danin Hualtura matangin gravity mangin tuin la kem som pathum vela hla ani an tuila na tan hian thir pipe man thin ni in tumeng amazat ti chiat ani to nikum khan tui pipe som tumbowin huneng ma chen tui a harsatna an to pha natlangin an siam thale ani tun ngaya asan ve in tui pipe hi pangale pasari abo le ani Chhingchhip thalai te chuan ani to lowanga in tui pipe bo hi Hualtu khotlangin an hmuhma chu an khokong dang turin rela an thok chuak ta ani an tui pipe bo hian tui a harsatna na satak an tok thin ani heti lai hian voin vek hian Hualtu VC chuan mala in tui pipe te an leibaka hlofa an ruai ni Chhingchhip khotuila na siam thatna an thok ngal Chhingchhip le Hualtu inremna tuila ngar catchment area siam dan tur VC pani ten ruaman na siam felro se hei hi VC tharaten ma an la ang Chhingchhip tuilain hi Hualtu lam hian an verto tur ani lowa rukpo an ruto tur ani lo pipe bole pipe chireng renga ati tu zon chuale a repair Hualtu VC ten mon purang Chhingchhip tuilak hi mimal huan thlai chomnan le wantlang thila Hualtu lamin an lo lak pen rem to lowang tuna thuda kan siam hi VC thlanthar ten district level a ngai tu turin an thlen ngei turani VC nilai mek ten hi VC thara lan chon ngei turani tuikong pipeline rubo tu hi Hualtu VC ten February ni sompari sang ni somni pangma in zong chuak ngei ro se tuilai na pipe bo chungchang buaina hian Hualtu khotlang hian press release siamin Chhingchhip khonena ngaidam dilna arang theyang berin siam ro se ole kha Hualtu khotlang le Chhingchhip khotlang te inremna ania ole tuntuma ve thung chuan Mizorama model lang le som hlo tak mai advertisement ranga American muthin Suzane JC chuan FIR thehlut tarup maya engwanga thehlut nge ni ti tele enge chan ti te kan ngai thla ho le don ani tuna ilongai thla ang Mizorama model la le som hlo tak mai advertisement ranga American muthin Suzane JC chuan tunai khan FIR thehlut Suzane JC hian a Instagram story a FIR thehlut ti hi tarlangin intro satli chu karathiam nima sena future ti sebek thei khopa kachungchang diklo taka min soina ero digna ka hailan ve angai to inka shria ati thadone
apui do ne thu nei tu le dang thre chiang jok ten hena FIR thehlut to ani thu ta langin Suzane jaishi chui chua ani mek bok ti in tuar lo turin an tot lo nan commente lo film ku sham turin cha Suzane chuan ngoi reng na hian thil thalo jok a thlen tir thina wangin malak zelan to ang ti in a story ati top ole khati jong khani a ni mi chan chin chia hi kan soi chak em thina introl nan te kan mang fo mai hi chu kan sim tha khop maya I signal in thing na awanga he thil chu thleng thin ani chuwang chuan he tiang te hi kan phak lo pui wa I chik tlat te tin mishing kan nia kan din mun hi anga ya om reng don lova lakina chuan Suzane ang hi in nani theni ti sia tiang anga in thing na le I chik na te keima ani om thina hi kan paya kan ne fo apoimo hle ani ti kha atop khanan kan mange ole khati jong kha ni mai sela thli tu le ngai thatu jong song ten comment section lama in mudan lai ngai dan te milo tar lan sak le ram tu chewin in khongai na karon ngen mol ani e